teta thanbang atuma phan bainong ki pipetet ajok IS office chikomdam KLHEPLong boreng anghoi ke thana puthak kachesong apiong ahiring tangong APHLC tum son ke paputhak chochi junje pen kachesong kangtonani India president aphan panongsi pinpura lo kapajirdam Pinyada pa birtalong penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arjuponikta Kedam tanga porahut garbiang longar lo toklanga hin ke paprang dun jia phanpura Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Dipu Bangsi Kadokave Bang Pharoi Sira Trokner Kebra Sir Kep Tet ki un tanga tuma phan appointment lo pajersi longriar lo prekjam adim jasemet LPME school along lo pathandam toilo Bonta BJP Sorkara tuma bang a oke chodet a hilang selet ko sarlam thia sonsi lo bang pathandam det amat abainong bang ke kipi bang vedet ajok kedam tang pai pai ni pai pho arni ti pholong kedo inspector of school along chikom dam chensi ko chudutlo Cheklo John Kali, Cheklo John Nikali, Ningkan Hini an Thangna da Bainong ki pipetet ajok teta thanbang atum aning ki pung chepaklang ringti Bainong alam chipulote mantuni ki staff inspection unit mate SIU chun chelangpu kepa thelok penamat Ningkan Hini pleng eta phita bangso thanbang atum salary long ledetlo Bangsolam kedam tanga por KACCM pusitami apong salary ki PG phan lam the chaklo bonta piniarni anta teta thanbang atum akisung mate Celeria bank ki pialam arjudun longle Nile tum setami lo thandun pen methanga hemarit pen danglok ason akimang la pen kiso ki un e tum do setami bainong longji pura nile tumta isi ning ka chethedo bonta nile tuma phan aning kang thim bainong kilong ledet abangke nile tumta konat pensi iskola hem kedam thekpo salary kilong le pena jok bang hiniatum abangke apran kedam nangta dolo lapen komatni atuma bangke loke thandam jiadim heloving tado Jongsi salary long le polote konat pensi kedam ji abar sai ke do helang lapen pai chik lo pena bangke methang a duty chedam bang bedetlo nilitum account long salary nang che thap thiti ka bangke duty chedam thek thelo pusi ningje ponrinti Lasso salary ke long le joine nilitum financial crisis problem hanin ta do tum medical ke so do judge ke so ke poita chelang e school ke dam ji ke hello wing school do teachers tum ke dam la so fair ta wetang to can khai poisa above all itum daily basic needs pima ke nang lam pe nilitum chi fulfill ke de nilitum ke la da fini 89 teachers do ke dam tang 2022 alisan April 15 nilitum Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Bangsi nilitum han la so appointment nang pa je polo la so thot nilitum da school dam pen respective schools ke dam pen to join logan ke claim first 6 months salary provisional salary nang people ko kitame apply nang salary Pini chok ko penap chok ko SIU chok che join ne de tang pathibo mama non ke pini la sorni anang lelo de ningkan hini pleng lo jikom salary talong last salary ke long le job nilitum school da mo lelo Actually, higher authorities when manage to nilitum kan notice nang le je school bolo damun estame solely department will be accountable for them angko la so salary long le job itum 189 teachers ang bong pen bahini teachers ke so financial crisis a join ke so chelangun e join apranta dam Nilitum jasemet pinia sona bangke chitong nang ni dejia potlo bonta saijok jepen nilitum lapusona saisetami deng nang koklo ati nilitum kedam tang ningkan hini an bainong kelongli nang pleng tanglo anam pen kedoa hem anam anta chipilong le det ajok hema hem phwa bangke anam nang kachi hangloklo napen lo kachi tu helang puta ningje ponthu কাৰণ আজি আমাৰ এটো মানে যেটো পৰিস্থিতি হৈছে এটো মানে এনেকে হ'ব নালাগে কিন্তু কাৰণে আমাৰ মানে 2 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ স্যালাৰিটো মানে ৰখি থাকাৰ কাৰণে আমাৰ এটো পৰিস্থিতিটো এতিয়া হৈছে আৰু আমাৰ ষ্টুডেন্ট কাউন্সিল আৰু গাৰ্জেন বিলাকক আমি মানে ক্ষমা বিচাৰিছো যে আমাৰ এতিয়া ক্লাছটো বয়কট কৰিব লগা হৈছে আমাৰ হাততে এতিয়া উপায় নাই য'ত কি আমাৰ 2 বছৰ ধৰি স্যালাৰি নাই আৰু আমাৰ এপইন্টমেন্টটো অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিছিলে
আৰু 14 এপ্ৰিল 2022 দিছিলে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত 6 মান্থছ প্ৰভিশ্যনেল চেলাৰীটো পালোঁ আমি বহুত পাংচুৱেলিটিভাৱে আমি মানে কৰি আছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ কি হ'ল চেলাৰীটো মানে আজি হ'ব কালি হ'ব এনেকৈ কৰি কৰি মানে এতিয়া 2 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল আমাৰ চেলাৰী নাই যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া স্কুলত যাব পৰা নাই ৰেণ্ট দিব পৰা নাই তাৰপিছত মানে এতিয়া স্কুল গ'লে আমাৰ বাছ ফেয়াৰ লাগে তেলৰ ভাড়া লাগে এতিয়া মানে আমাৰ ৰেণ্টৰ মালিকহঁতে কৈ আছে যেন মানে ভাড়া দিব লাগে ৱাৰ্ণিং দি আছে এতিয়া আমি 2 বছৰ নাই চালে আমি ক'ৰ পৰা দিম নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ Karbi Anglong arlo mon samla pen kaching thora men pen kedam tanga pora hut KECCM tuliram rong hang doctorate nang mansi amen ching chia prangalong doctor puche tok pon long lo lapuson ki ban theka bangke Karbi Anglong arada phan la pen long ria phan isi nong mi si ban pilo bonta lang ikha bang so visual We want Amaga bipuran korok Amaga bipuran korok Langdam lo polote det piar lo pen danglok Assam state la pen KEC long BJP Ratcharia songatum nang chari det pen abangke long riar lo kahuri sai kache song hangjo hanghai penan parke ajada sonta ke thekdam long amatsi avi aho Karbi Anglong arlo BJP Ratcharia song nang chari det pen abangke kangkir kang haba bangke avelo tema bonta kangkir kang hab avidet lo polote monsam ki thirlo lapukali athe BJP sorkara hin pen Keiso jasimet inglonga so phan kaikia mat ki ber thip ajok Karbi Anglong arlo bangke kaikia mata kachesong hangjo hanghaisi nangdo koklo We want Amaga bipuran korok Amaga bipuran korok Langdam lo polote Karbi Anglong arlo bangke KEC long kichari sitami MP MLA pen danglok CM EM la pen MEC tumta Karbi khe tumsi ke onglo bonta Karbi Anglong arlo amatsi Karbi khe tuma phan ke jokwan avi mantune ke mithanga dimalong amatsi ke che ke be akhe tumalong erengi hu ke sodunang pendanglok mantune ke Karbi phan borengang hoi pen kang than la pen mantune ke Karbi long le ki thi pen ajok kache songnang ajok Karbi khe tuma bangke kache songnang lok pensi ki juthuji anpinsi nangdo koklo Go back Assam government go back Assam government act Assam government act Himanta Biswa Sharma go back Lason si Karbi Langpi hydroelectric project pen bang thom ke prasir kep security guard achoka maratuma phan borenga bar sai kang than lap aputhak Lengeri APDCL office athengno KSA tum kachesong nipli pleng dera phi anta thangnat kelangdam amatsi abi Laso jok kachesong nipli an ke plenga bangke kachesong ahir nang tang ongsi thekpon longlo Go back Lapu borenga bar sai kang than pon vek ahemasor atum pen sitami alangli tum lapu an arni chesong det pen non an sitami misana bierta kilong le det aputhak alangli tum ke cholong le ki jun long le lapen asomara tuma phan pusitami school charli dun long le pen arni kache songalong si pangting pathe angnanglo bonta thangnat kelang dun ave lapen Karbia kisung aputhak ke Asia tum sitami kelang dun prika vedet ajok kache songatum ahin pen ningduk chepaklang pon rinti Cek gue jangan konsen songret tak sangat biasa kami longeng. Nan cek gue jangan par pini ani pini papar elo. Pini anta sangat biasa kami longeng. Nili hem sor pen kita long nili tum anko anu nikisung.
Nili sebuah kling mainan antai. Iskul tu long ni lang no iskul kuliah tapi apa yang si tanam kong lo. Tanun bang macam lo ni tak ke son lo ke tanun tekol nona son ke kupulo macam ni tekan lah. Ika macam ni jata ke lilo ke colong ni pen kita ngok ke ko alo ni litang ke son. Nali tu mapam laponan ni. Masar pani litu ni cetek long te ni gitu ko alo ni non pa video ni anta anta. Kita kita mix lo ya lo ni ko pilo ni non anpin da video ni anta non ana. Sangat birta be ko pia polomo. News Report KTV News. West Karbi Anglong District a Hempi Hamren Rong Sopialong Kedam Tang Pai Pai ni Pai Kethom Arni Pen ni Pai Pho Arni Pen ni Thom apa ha phan Choche Jun Je Pen Kachesong Padopon Bangso Kachesong Ahut 125 Amendment along Kedo Larpon Pe Pulotik Pachunang ni Article 244A Pachun Serak Nang Ji Pupen Danglok Kadokabe Son Kepa Puthaksi Kachesong Asai Dengpon Bangso Kachesong Ahut 125 Amendment Larpon Pe Pulotik Pachunang ni Panchayat Aron Pen KAC Election Padunang ni Lapen MOS 2021 Aklos 2.3 Lapen 2.9 Paprai Nang Ji Pusi Kehang Padupon Epe Chelsea Kachesong ke Inglong Aswa Khe Angkong Ron Thama Kachesong Nang Ji Phankali Bonta Inglong Aswa Khe Do Ana Pharmacy Kachesong Pi Pusi Lamthe Thanpon Ringti 1953 Assam Land and Revenue Regulation and law for Karbi Anglong hala ended law hala clause 2 section 2 along pulo Assam government means the autonomous council kupulo autonomous council of Karbi Anglong and deputy commissioner means revenue officer pulo non revenue officer ke appoint pede revenue officer account ke EM revenue si claim bom lo kente age hala autonomous council ke lake government of Assam lo ateng lo kente aja kong do kok lo ke anda lang litung pilo ke un edet nang po age hala o tuliram rong hang pen himanto bisar sarpa ke musu solo putimati kopya polo pulis tanang lo lepu pulis nagalo hala nagaman ni tuman ke plung hot an pulis long le wanchot rong pang thir long Karbi tuman ke plung hot an pulis nang lochot non bihari tuman dak dokok lo ba utor borbel long e bongali tum dokok lo hala tuman eviction ji pu ke pulis nang toy dunde labang so Assam government atu la son kam ke la sot apotsi nilitum ke dak ke dolo laktum la son vi rong aposi je itum autonomous state long lok le tik ke pulis ta itum rideng avedat ko la non chahan na bang non anta ari munpo jipik lang bom lapen kad mane Karbi Anglong arat ang SMS yam panta ari munpo jipik lang go kiasi tu malang liputat lam hoy tapi pondo tang te pinier ni pikosi lang de lang ding alang itum CM atum FIR tapi hai he ni lang non he puan alang liga durbol di muna chohana pan FIR tapi hai he an ke hala sarthi phangcho long leta hala ke high court order dolo hala anta eviction hai he lake kra tum bangke alang litum ne lipan ne li alang litum la son kaning jet det bangke constitution aron ai lango edet ma posin li matha athema halada yong se amendment long lok lo tang te litum 60 dul masidake aja kong masidam ji ko lake chini pamelo lang litum ta state election commission long si tum election ke conduct aja kong da dam ji ko voter list ka semar pen chenglok la hai delimitation ka semaran ta adak sidam et litum sila hai ja kong alang litum chichini de rong asarame thang mata ko son ma 60 ja kong chichini ne blotang te lakte mang memel asne tum ibil lo karatum hanta apor do lang non 3 member committee tum Karbi Anglong wang visita Assam wang lang
halabang sohut alang litum dame grievances pima ke chokchi an pakeng di pa churol tu claim dun po basining kelo lapen Karbiang long kami non kapre political asong tu mantame labang so amendment long maga kelar nai pai ki oppose sai sini tu eklong lalu ke papas vek nai puke non maga chon pro lage BJP analo BJP atum ke lage bongo sena tu RSS tum ke toya kam lo polak kroidun vek lo lage lalu Kachesong ahut India President Afhan Panongsi West Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Along Pinpuralo Epak Pajerdang. News report CM Tiso KTV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton Pon Iklo, Domi Thak me Kardo.